Kardom peni belta aljik tha peni belta than pang phi niliputi materon pi aprang si beltan ton pen chipajil midam de aprang pra beltang kung pi aljik tha 1978 aningkan adolong non puanta kaselam pami midera jok rat kaceleng kisung. Inut banghinia tum Infocus Production Facebook page talong lamkang lid lamkang ther comment ki pidona jok herang kya mai kangi. Beltang kung pi aljik pon dada phit puthar beltang ton pen chipajil midam sina. Lakhain ko rapon nilip MSC constituency kaparlo nilip block asai hempen kilometer truck wat prok hapatejan adolong kahino par pika jok rat kaceleng kisungna kedam tang kan dikep sose semar jopen sari huti Karbi rengma lima bor langso Karbi rengma rongali daplang rong phok orpung tarapung arna aradatum jope dap kaceleng kisungna lasi RCC adolong le pupe sitame thanki adolong kikim pijia phan hadakaradatum Karbi Anglong Autonomous Council phan kachung ripon pedo nilipen berta pangdapon Anderson Rongphar News.News Karbi Anglong. Labang suat dilong laki nili blok pen kahelo mate katibok laki kilometer trok anwer lo dasi labang suat dilong la kacileng laki bola sarihuti lapen bolang so bitilang so borpung GP tarapung tahut pen la loksi kacihela lo la bang suat dilong labang ke aprang pen adolo kihino ta ajak dingwig lo aprang ke ha la pu parai la ke hansirong ha la pu parai la ke la dong perlo ha pu parai la ke gari pen ke chileng lok lo asi bari kha lo pulote la bang so to war si cycle la pen ikeng la pen bad atum an ke la bang so delong si ka chileng lo asi la bang so delong ke hinu ajiding pig lo militum la ke ki ke chebonai ye phanda nilitum ke thek la pe ka chini tawe posi la pusi teroi bom lo la khai kai phu pini la pusi don bom si teroi bom lo dam bom lo la si pini media hin ma chuning ri se hang si alang le tum pen pele alang thi tum long pale la bang so news theklong alang thi tum theklong pen alang le tum sami la bang so de long repairing phan nili tum kachuning ri lo la pen la bang so de long kimisen pen na ke bonai pi thegia phansi nili tum chuning rilo abang so delong ke hino ajiding piglo tanon tuanta la sonsi do bomlo to warta non barikha lo la so to war ke safa pilo gote barikha anta la pusi la wir eta bab nangjir bom mo ke la ikdang ikeng dam dorwet sakir dam dorwet lansi la bang so to war ke do chot po la sonsi aninkan si dam bom lo non ki do bom IMEC sita ningkan pho non chok tang lo non ke chiklo yon sir kep ba chiklo yon kep ni si MEC ta do cholo sitami pinier ni an sita MEC sitami abang so to war ke wang welang ba wang lo ta hai mune sita la bang so de long ke pinier ni sita la pusi do bom lo asi ni ritum long arara tum kithe giding atum phans tame ke chuning ri bang ke la heno asi bari khalo bolote ho lake khala dak pen phan se parpo labang so to war si wang po apen ning kreng lo pulutang te phai gari pinita ho la pu hanse rong to hala Infocus Production himpen online singing lapen the acting competition patupon lasono hut kison inti sarkiming lapen bidasing intiatum Facebook page along dino dak comment ki pipon apithak pinining kang samse kecepak lang lapen tu herang ke amai lupo pardon ado we Karbi Anglong alat ona kanta nili tum lada bini placement ke phanang ko ke ke ai thini chala lam dia da alam tu nili tum Infocus Production pen isi online singing competition, online dance competition, online acting competition itu di pondok. Tapi masuk production nong diri ada pun lagi chief managing director.
Nasi labangso online competition ni ditum 10 Mei pen pangceng pono video upload ta contestant tu video na cepat itu no along ka break statement na lagi cepat itu na tema lagi itu kulit dia sendiri nasi bangso cepat itu anu tin ardi ni people lo cholo lo bos ita bangso ardi pidon dat na ardi ni pidon pen cepat itu like contestant number 34 ison inti sartini lapen bidasing inti itu lamki makar bawa puthakalam lapen 30 of May ke nili to voting close lo nili to adet tapi post lapen 30 of May ani nitum 11 o'clock nili to voting close check amar men ison inti ban nili to production of han isi alam kang tangpene itu doko lake kopi competition ki bisi preksi lo komari voting close da pamlo ade da te grem nang chike chiting pe chepahai tunta do langwa me ka ason de mesenji nining sam se pin lo de la son bi ve ringa bi thek de bi komari ini cepadum na te nang koi thade la son committee bhan misbehave men ngai gram thak ni tum committee tu men chingwai lo la pen isi decision en ko la so ke ni tu da cha din de men ke athe charjunu da la si as per rule of our focus production ni tu la to ma short plot lo la si da bangso ki sora thak ni tu pos ham lo la pen bangso ki pos ho alam tum jur ko le kan ni fe kon kan ni kana le la ni jong na plot ne sita rangsina konjang ko pamunit bang puthok ini tomhan lam kandit made lam juno ku naku dun sudah ba bal kela neora this is a pretend competition the chief managing director is a fourth person that ini phanlo how can you kick someone out of the competition he was just raising his voice this kicking things was not in your game rules bal kela neora angke apo dona sa kimini WhatsApp status ng kipi lagi merong kirong par alam lo merong kirong par ke nili tum production long thangna ka chirap ke abe muthe nili to focus production ke lagi independent artist to har kilung CCIM la pe nili a focus ke la si in focus production that means independent focus production in source in focus production la si merong kirong par no asik jumisen la ke tek sera bang pu si nili tum penalang par ka ki ka jadi la sami la la no putha nili to finance dun lo dapat siapa nama ada itu finance dun lah sembilan so ke finance dun tu ajo merong kirong par pata anong pa judo konda merong kirong par ke cita ya competition ki bilo usi la panda faltu pe committee dun ta ba ko na people pe sembilan ada ke merong kirong par ke thangna kachela babe nasi anotin radoan badule merong kirong par pan bakso ala butha akhi nomor tha damrong ba false information orang lote birong kirong harpan ani go edit cbg athela so sa ki mi ki status ki pu thak tha alang ni chokche alang ni so por video na sen no alang chokche de lo alang ta proper information avedera joining information avedera joining si alang ta so post de lo alang jessica lo la si putho do thuna la ke vector fortress la ke bidasing inti jadi tumno contestant number 34 lo check update dun bida sing inti bu member FB men ke lagi vector fortress ko jadi tumno na check update dun do hada contestant do hada tumman ki hai lo alang ke lit chala man alang di tumpan ke ther ke hada do pop nang tumle hai pute Karbi Anglong ke chiting pusar lo de jirpo chepa tha tu moke therak me mena ni tum ke problem abe lasi contact number na chipi no pulan ke ther ke hada pa do pop nasi nason nono kinjo do na bos ta me ni tu methang ro ni no ki therape dingrape ko chema thapen i methang kote injir ko chema thapen si ni tu ahema bate bokdam no ni tu media person tu pe la pen bangso ke na meka ho ni tu chingidam na meka ahok sa ni ba chingid don pa meka Bos kita ada vector fortress pen vector fortress lagi bidasing inti la pen kisori inti tumbang isi lamhoi ni pidon do
contestant lagi cheating men sih without any proof alang lason allegations kini ke lagi chok chipitasi as per cybercrime nili tu ma FIR pipon po FIR tayo tok tayo no lapen doon na alam tunggal ini kan angin lepas ini adalah admin using fake likes to let his favorite win. Cheater, don't play this kind of game ever in life. Jiman tak hai jike itu beji. Hai ta nancopon. Lapen dutulan kikilia pun lagi. Koma tu fake account ni lepas ini tu cini adalah. Mau cyber cell tu sila bangke panggap ko. Kikilia tu malam dundono. First of all, try to manage your cheater game. Contestant number 8. Contestant number 8 ke non focus production along lake winner. Lang ni men ke lang kang kha. Lang thang na kachela babe bangso ako ay thake alang thang na chine mutala ako ponno. First of all, try to manage your cheater game. Contestant number 8. Lang kang di lake fucking gunapu content in focus production. Fucking focus production. I know very well that contestant number 8 is one of your friend. That's why you are fucking focus production support to contestant number 8. You can see all of you guys how contestant number 8 increasing life in a few couple hours. Cheater group loser. Nasi lahai fake account pen komene bidun ke komalo ini dengan cini dero. Nasi esparlo ini tu lagang FIR pipon po ini. Nasi ini tu akor pindah. Ini tu kamu pen itu kamu ni lama pen. Ahem na becik citan na nang sita na cingki citan ba beka kede lake ningoi parlo jadi itu langsa citan na tatang kapen halas sekena tu lake sardi ini ani bela ini sonam lo tu son alang pai ko wasa cetas post do patuni hem hero alo tu ba duji je itu screenshot and thade means alang pilo ni alang jona bichni de lo Hero lo means upilo ini tuh hero lo gati. Tapi nada media person tentu lagi media person tentang poklok lo. Ati media person tentang muni tentang majok ta humanity ku. Mata si media person tentang tu kan. Aci ni cetan lo bos ta. Demi ini pi guna ke hero alo usi lagi jong lo ini tempat. Masih ninduk lo masih kasih putar. Jadi tu sorry dan ekologi mata ekologi dan apa cahaya bos ta. Ipologi na cehang hai nasi jadi tum Karbi nora apa macam itu makin lalo mane nilita laso production kan tu kan nilita cethana kalam nilita king ko soselo nilita cemarta and I am just a student nilita so services requirements nilita so production macam tu Karbi nora so mar independent artist ke search macam tu kan sita laso nilita so logai nihan ako ni bitame ke nilita ngoi lo nilita ndug lo tapi lason anong nang jo bom berarti ni mo khang ra na mini bahan kirap jibani ta mini thik thedel nasi halas kirap thik aja pom ke chilong be chipan lada Karbi nomra to akan hona joini sini an kirap thik lo nasi halas kan honi di kelong be chi da pe ni di klem ko tha kedam klem da am tha ni misal ni sikita ni ja hopek sikita la thik long phong nasi ni dak press long ta ni di pakna la ton details lada pi video ma ni di pakna la po ta nasi lada pakai rat kan magana ni tum rat le aja sita ni fan ning kon ni chok ceta than pa chini noi athina ni tum ni hon lo te ni si ke chok si ni ning them lo la ni chok ceta ko te a ho ni chok ceta ni si karji sa non ko ba ni thang ta ni chok ceta take down long de la si tu asi ni press bi ma ni ba ke chinton lo la fa ko Pinya belta la pansi kanton lo 2 meter में काटम